Thirikari ithiete na mbere na kurehe mogaruku makiria sekta-ini ya kahua gutigirira murimi ni aguneka na marihi ma iguru na kumukura ukombo-ini uria aratuira waturia nime kuria mbeca ciake. Akiaria kaunti-ini ya Nyeri, Minista wa Urimi Mutahi Kagwe ni athanite kuhingurwo kwa mirango ya uguri wa kahua thoko-ini ciothe cia nanja wa bururi handu-ini hauria kahua gakoretwo gakienderio andu anini munanda-ini na aria makoretwo makigathika mathogora mao. I want to encourage you to show complete transparency in coffee management. What we are looking for in the country is complete transparency. There must be a link between the price of coffee in the international market and the price and the dividend that the farmer is getting. Lazima kuwe na uhusiano. Bei ile kahawa inauzwa huko na ile mkulima anapata ni kiasi gani. Kagwe ugite itua riri rikinyanirio thutha wa mucemanio gatagati ka ministry yake na iria ya uthaiti gutigirira aguri kuma mabururi-ini mangi ni maheo mweke munanda-ini na uguo kwambateria thogora wa kahua. Na mimi nafanya hii kazi na Wizara ya Cooperatives, tukifanya kazi na Waziri CS Oparanya, tumeamua tutafungua soko ya kahawa to the international community. Hatuwezi kuendelea na ile mpango ya kwamba ati in the coffee auction, iko na coffee auction, lakini huko kahawa ikifika huko inaambiwa tunaambiwa hii kahawa imefika hapa, umefanya kazi mzuri, cooperative imefanya kazi mzuri, nyinyi fati imefanya kazi mzuri, lakini hii kahawa itanunuliwa na Kamau na Otieno na Wafula. Ndio sisi tunasema hapana. Mogaruku maya mokite riri marihi ma kahua ithĩ-inĩ mambatirĩte thaiti ya Ruthaka kaunti-inĩ ya Nyeri ikĩrĩ arĩmi na thogora wa ciringi 145 harĩ kilo ya kahua. Ile communication tumejenga nchi yetu ya Kenya, hata mtu akiwa New Zealand anaweza nunua coffee at the coffee auction na alipe akiwa wapi? New Zealand. Kwa hivyo kama anaweza kufanya hivyo, bora sisi tunamfungia njia ya kununua hiyo kahawa. Ihinda-inĩ rĩu Kagwe ni ahithũrĩtie ati thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa kũgathĩka macini cia solar ithĩ-inĩ ciothe nĩguo kũnyihia thogora wa thitima na kũgacĩrithia mĩthiĩre ya kahua. Kumana na ugacĩru wa kahua mwaka ũyũ, thirikari ĩrĩ na kĩbarũa gĩa gũtigĩrĩra marihi maya matinacoka thĩ ĩndĩ mambatĩre makĩria. Handũ-inĩ ya Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.